Ki Head Officer jangka 16 Finance Commission jangka Sarkar kami dilawan poi hanong ba Shillong. Ban kendu berbanyak peliu jengmut bagi laitli ki Autonomous District Council kata ke KHADC, JHADC bat GHADC kebelak pelong hakut yat Marriott. Hak jing kendu bu chairperson ke 16 Finance Commission keberi ke kenhon ban pensengau sya ke Finance Ministry nak kaliang laitli ki ADC kila kerpat ban bahak pisah gerpang sya barok laitli ki ADC nam tasan senem. Habai kerem pegilap taik bor u Chief Executive Member ke Khas Hills Autonomous District Council ba penyai sing CM ulai itu. Bagi laitli ke District Council kila pensengau syu chairperson ke 16 Finance Commission bagi lai jengmut bagi sarkar kan bahak kerpang ya ke KHDC ke balong kumba Arhajan Riuspa Sapuway point san pusau klur ke GHDC San Hajar Sapuar point Laipau klur bat ke JHDC ke balai jengmut ban bahak pisah hadu Shi Hajar Khandai point Ripo Crore tingkah pat ke arpasan ke contingency charge jang ke ADCs ke bakot kumba Shispa Nyau Pusau point Nyau Klur. Susu bak penyai la pentip bagi la kerpat ru ya ke 16 Finance Commission ban aji menjur ya ki grant ban Wan Shu na ke Ministry of Panchayati Raj Henry ke deban wan no lingba ke donor ni ke NDC bat ban rap ru baki laitli ke ADC ke la kerpat ya ke commission balingba ke revenue deficit budget grant ban nyarap ya ki council ki bamla syu ban siu tulop ya ki nong trei namar bakhlem yo ya ki khajna. Kaliang jungi kumka Khasi Hills Autonomous District Council harikat Perlok CM na Jainti Hills Autonomous District Council ima Thombor Shiwat bat iba Albinus Marak ibalong CM Jongkano Hills District Council bat ki Deputy CM baki M jungi mentasngi ngila yo ekalat ban ye kendu yo Dr. Avin ubade chairman honorable chairman Jongkani ke 16 Finance Commission de habiti bakani ke meeting mentasngi nakaliang jumi ngila dan ya ka memorandum ka bangila sign da baro laingut ki CM bat ngila IT how chairman mentasngi kani ka memorandum bakentup ya baro laitli ki ADCs ya ka jing pensau ka jumi ya ka jing kerpat ka jumi ya ka 16 Finance Commission ya ka ba kalong kawain naka kenhon ban recommend lene ban ajingmut syaka sarkar India khamtam ya ka Ministry of Finance Government of India ban baha pisa kerpang lene ban baha jingrap kerpang yang ikum ki laitli ki ADC sang ni po Meghalaya de nakaliang jong ngan shu ai kulum lang ma nakaliang jong ka Khas Hills Autonomous District Council baro kajing pan kajungi kajing kerpat jungi naka 16 Finance Commission nadu mentau senam nadu lashim senam bahkan sedang hadu kaban kut jong kasan senam kamut naka mentasan senam kalong Arhajan Riuspa Sapuway Crore point san pusaulang nakaliang ka Jainti Hills Autonomous District Council kelabu kajing kerpat naka mentasan senam kabalong Shi Hajar Khandai Crore Ndru Kolang bat nakaliang ka Garo Hills Autonomous District Council labu kajing kerpat kabalong San Hajar Sapuar Crore Lai Kolang de baro jom kini kilai ADCs ka total kabangi pan naka 16 Finance Commission ban recommend namta jungi namta sansnam kalong Hajar Praspa Nyopunyo Crore San Kuwailang de bat ki details ngan sa IFP lingba kan ni ka memorandum bakin yo ban shim coffee dan ban shendur but nakaliang ka HDC ni don kerpang ban pensno hang ni lani nakaliang jungi baro laitli nganam keren tang jong kawai ka points kalong badan kambha ba ka 16 Finance Commission kan recommend ia ka grant ka jungi jongki ADC po Meghalaya omshu banwan lingba ka Ministry of Panchayati Raj MOPR namar mangingi hapo ka artikel aspa sapusau ar ka badai jong ka 6 schedule kat ba ka Panchayati Raj ka artikel aspa sapulai dadangan bakla te
namar takadaw ngingi snow bang ngingim dan jinya day ru bat ka panchayati raj te takadaw ngi ong ba ka line ministry ka ministry ka banyarap ban penbet yiki kam ke jongi hapot Delhi kan day no ka donor development of northeastern region leni ka NEC ka bangidan Hashlong te kani kan yarap haingi kumnu bangin la ban implement yakiniki schemes ko phera hakiniki sansnem banwan te kabaar pat ngilai kran ru hakabede ka jing shem ga jungi haban pentri kam yakiniki development scheme ka bala recommend na ka 15 finance commission baka jing kalong bakibu yaka percentage kibu bakata percent on isling baka type grant kabamut nakamtar kinu ki health and water related project ban pentrikam nanta ka khut suba ban pentrikam nanta ka umdi kiwe but ka antai grant ka bangila ban pentrikam ya baro kijing tre tengi ngila pensmo mentat dan baro lightly council ba income long penlong flexible ban kampen bun ka recommendation lingba ka antai grant kenang ba kanam sub a kenika jingmang kerpang yangi lingba ka sarkar India kabalai pat kabadan kambah kani kabalai ru kalong baro ngi lightly ki isi nila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend ru ya ka grant nam ta ka establishment jungi office jungi kamtam ban recommend yangi lingba ka ta ka revenue deficit budget grant jong ka sarkar India kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kaju mang na ka sarkar India ye kitu ki state lani ki jela lani ki constitutional institution ki bamla ashu lese ban function bamla ashu ban trekam na ka daw jong ka jing bam yo ashu ya ka revenue lani ka jana ban siu tulop kumbangi ni jenjar kat ni ki council kuman shu ong no ka Janji Hills Garo Hills mla ashu ban siu tulop mentala bun banai balai nam nadu bakhang di doyong ka shares on major royalty ka bangi de banyo padang sarkar jela bat sarkar bat kani ka council ka de banlong arpusan nakashispa nadu bakhang mentala shipos nam kala hyar ba ka jingyo jungi ka ba wat tang ban siu tu lop ru la jenjar te habi de bakani ngila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend lam yangi naka revenue deficit budget grant jong sarkar India kenang ba kandon ka one time lani ka annual grant ka ban ai shaki ADCs ki jungi ban seo ya ka tulop jongki noktre lani ki employees te nakani ngi hap hi ban ngila thot da ka memorandum ngila submit ya ka ba nakalyang jongki kila sngap ban kila sudai namar bahadu menta ni depend betang naka shares on kiniki major minerals ka ba la khang not ini nakalyang ka 16 finance commission kilapan ki details ki bangi propose ba ki bala yo tapi pidiban tip ru ba hakini ki sansnam kari India lene ka state jungi kamat bun hajing pi covid-19 ka klam covid-19 ru kala pendeko hai ka jing trekam kumba arsenam tementana ru bawan le kani ka online portal Ikram Swaraj portal naka Ministry Panchayati Raj lawan naka juk ka sistem kumba ki pentrikam hakitu ki Panchayati Raj haki state badan Panchayati Raj te yangi kami hap katu takadaw ngila request mentat ba ka line ministry jongi kanam desho ka MOPR hadir kan day not let's say ka donor laneka NEC haki hakani ka 16 finance commission namar ba ka jing dawa ka jing pan jing tip jongki lingba kini ki portal rum ka ba teng kami hap bat ngi te takadaw mentat ngila yathu bat kila smuthu ba nakalyang ka 16 finance commission ba hakani ka recommendation ka bat majungki kin kampen pair no ka banam donjing ingi le 7 state ban implement ka daw ka ba let's say ka banam nginam yo fund marmat ka long bait ka ba slam haka implementation teng kumno pat ban implement la dala slam lupa ka scheme no for ini kata ru de ka way te kerman scam baling ba ka 16 finance commission baki wan menta klayo snow ka ka bangi pen snow iki pen pau jing ba haka recommendation ka ba thmai jongki nam ta kini sat snam ka council kan yo ban pentre sha hikam ka Ministry of Panchayati Raj dai ka dai bi ka ministry ka badai ya ka Panchayati Raj system
kat kumka artikel 243 te kat yang ngipat ngihap hak artikel 244 kabade tek jong 6 schedule kar kom sensyar shnong kai pher kar kom syar hima kai pher te kar kom long rut kom man riti desul kai pher nemla ban pen nyerengkat bat ngi baka panchayati raj takadau lada ka lain ministry jungi kan dei ka MOPR kamut kadeko kan kakam te takadau ngi kerpat pada kum no next recommendation jong 16 finance commission kan dei hi ka lain ministry kan dei ka dona kam sim re ban ong ba ka jingwan jongki di tang bakiwan maki ngin sim serius le ngin le approach ke government ban dawa ya ka ba share jongi le da kimwan ro kata ka de ka kamram ko jongi ngale imat pi kini ki pra kitip ha ki don ki bru jongi ban di budin te mar sula jan pelaj pisah ke state government maki kinwan be isa disekomsi kitip ya kata Semau. Kisma, memasu tip balajan laj pisah, kigal awan pen isa kemar ba bangin lej mangi, baik mentang la lej mangi layak pisah. Kata sekat lagi. Mun lajan yo. Kelajan gala on the way na. Li boleh uprak na mana. Saya no fin lej pra kala kani ko lej mangi ke stu komiti ke. Ngai ai nomor ngla ka di ulitar ngla submit ke government. The government kadang pelai kakat badai ban pelai ke. Maki kila tip kata mentai mat ka jahaskan ya pisana ki pen i chwa ban buan kata pisah ki kwa i kata ga jinglong jongki ba chopai ba de ki ding ki jongki ba sa ya pisah ngan ong ayu ka tu ba de ka kam ko jongki pitip hi begini ki pipi ki kwa kamno ban popularize ya kata ga akom trekan jongki aku dengan i jongi Indonesia kimde ki political party ini kita ngila pendang kita ki kenja NGO kita ki pressure group ki suwan kuntu sa office lada ki one man ke ngiro lada daiban yo tulot ni yo be lada kimwan ro lada daiban yo ni yo be katu jing wan jong ki kam mentoi ero sumut bekendek kerhang tu le syong tu wanong lada ngidan pisah ni ai tu dalam don pisah lagi wan man ke ngiro ni melaban lai